Dobrodošli u Pozitivno. Ovo je posebno izdanje emisije. Naš gost je župnik župe Rotimlja, don Damjan Raguž. Pa najprije predstavite župu Rotimlja. Nalazim se u župi Rotimlja od 10. rujna 2009. Dakle 8 godina. Župa Rotimlja broji negdje oko 220 obitelji, oko 720 duša. Ima 6-7 grobalja, nekolike filijale. Posvećena je Svetom Petru i Pavlu, patron župe Sveti Petar i Pavao. Ove godine smo proslavi 100 godišnjicu župe. Župa je osnovana 1917. Gdje se župa nalazi i koje su aktivnosti? Župa Rotimlja je župa Trebinjsko-Mrkanjske biskupije, stolački dekanat. U Trebinjsko-Mrkanjskoj biskupiji imaju samo 2 dekanata, Trebinjski i stolački. Rotimlja spada u stolački dekanat. Rotimlja je negdje od Mostara možda nekih 20 km, od Stolca 10, od Šapljine možda 15-20, tako dalje, tako da je između ova sva 3 grada kao skoro na periferiji. Župa Rotimlja je u svakom ratu stradala i u svakom ratu bila iseljavana, spaljena i tako dalje, posebno u Domovinskom ratu. Bogu hvala, uglavnom se domaći živalj vratio nakon Domovinskog rata. Imamo još nešto doseljenika koje smo mi nekada zvali prognanici, sad su naši doseljenici, njih 50 obitelji, dakle sve skupa, kako sam rekao, u župi ima oko 220 obitelji, toliko duša. Sada idemo zapravo na pravi razlog našeg razgovora. Vi imate zanimljiv životni put, rođeni ste u Aladinićima, u župi Prenj Dubrave. Kakvo je bilo djetinjstvo? Ja sam rođen 12. srpnja 1943. dakle davne ratne godine, u kući majkinog oca, jer je u mojoj rodnoj kući bila je spaljena i nikla je kupina i drugo raslinje u kući. Nije bilo ništa i tu gdje sam se rodio u kući majkinog oca bilo je tada skoro 30 članova obitelji, jer su bile tada velike obitelji. Ne znam, bilo mi je negdje 5-6 godina kad je pokojni djed Matan, majkin otac, nešto malo, ja to reknem tako, spećurio kuće. Pokojni nam je djed dao kravu, dobro se sjećam i tele, i onda smo tu kravu pretjerali doli i nije me stid pričati, evo kakva je ta situacija bila. Moram svakome reći da smo majka i ja skupa spavali na jednoj staroj krevetini, a u drugom ćošku je bila krava. Dakle, bila je ista prostorija gdje je spavala i krava i nas dvoje. U školu sam išao u Opčiće, jedno susjedno selo, 1 godinu dana. Onda, kako je to bilo poratno vrijeme, onda sam išao u župnu kuću, neko vrijeme bilo tu u našoj kapeli, tako smo je zvali u Prenju. Neko vrijeme sam išao tu, u školu, onda se nešto napravilo na takozvanom Kukalju u Prenju, u sredini sela, dalje u osnovnu školu. Onda sam nastavio školu, valjda nakon 4. razreda, na Aladinićima. Odrastali ste bez oca. Dobro je spomenuti da je moja majka se udala u 19. godini, mene rodila u njezinoj 20. godini, a moga oca nestalo u njezinoj 21. godini kad je mene bilo nepunih 6 mjeseci. Dakle, prvo sam iza nje dijete. Ja oca nisam upamtio jer sam imao negdje oko 5 mjeseci. Dakako da sam cijeli život odrastao bez oca, nisam ga upamtio. Majka je ostala udovica u 21. godini života, a umrla u 92. godini života, pa onda to se može lako sračunati koliko je godina bila udovica, preko 70 i nešto godina. Ostala vjerna svome Bogu, svome braku, svome mužu i svome djetetu kojega je odgajala kako je znala i mogla. Ne smije zaboraviti spomenuti da moja majka imala jedan veliki krug rodbine, imala je 5 tetaka, očevi sestara i 5 majkini sestara, 10 tetaka. One su mene uglavnom školovale, one su mene na neki način digle na noge. Ja sam na sprovodu pokojne majke spomenuo da je majka tretirana kao ustašica i ustaško dijete, iako ja i ona tada nismo znali šta to znači. Bili smo maltretirani na neki način svakako,
majka je morala raditi takozvane nekakve trudovdane od jutra do mraka. Ja sam bio prepuštan sam sebi. Sa jednim rođakom bi čuvao krave i ovce, bez kruha, bez išta, tako dalje. Svakako moje djetinjstvo je bilo vrlo, vrlo teško. Završili ste 6 razreda osnovne škole i što se onda događa? Rekao sam da sam nakon 4. razreda došao na Aladiniće, zvanu Piletu, u školu. Bilo je to dakako poratno vrijeme, vrijeme zadruga i tako dalje. Većina tih nastavnika u školi bili su Srbi. Jedan posebno nastavnik Srbin me posebno nije volio, posebno me provocirao, pa nekada i ružnu riječ rekao da sam ustaško dijete uoči i tako dalje. I u 7. razredu, ja uvijek to spominjem, nisam nikad prošao s odličnim u životu, a nikad s dvicom. Valjda 3, 4. I vidio sam da mi se nešto sprema pred kraj godine. On je predavao nauku o čovjeku i francuski. Znao sam da mi je francuski zaključio 4, a nauku o čovjeku će me pitat, a još nekoliko dana do kraja godine. I ja sam dakako to se spremio, sam znao da će me pitat. Postavio mi je pitanje, lekciju, porijeklo čovjeka. Ja sam izbiflao što sam naučio iz knjige i kazao, tako dalje. Onda meni postavio pitanje šta kaže nauka, šta kaže religija, da je postao, kako je postao čovjek. Onda sam ja rekao, upitao njega koja je religija, a to ta tvoja religija. Rekao sam da moja vjera uči da je Bog svojom intervencijom stvorio čovjeka, da je uvijek živo od živoga, da ne može biti nikad od mrtvoga, da je Bog stvorio čovjeka, a ta lekcija kaže da je postao od majmuna. Ja sam tada bio malo prkosan, pa sam rekao, ako ste vi postali od majmuna, neka ste. Opsavao mi je ustašku majku, bacio me knjige u oči, poslao me kući. Došla je svjedodžba 7. razreda da sam sve one ocjene imao pozitivne, osim njegove nauke o čovjeku, i francuski zaključio 1, iako je bilo zaključeno 4. Tada sam došao kući, plačući, nimamo ko zaštititi, nisam imao kao nikoga. I onda sam majki rekao, majko, ja više u školu neću. Sjećam se dobro da je ona kopala vinograd kad sam došao sa suzama. Tad sam prekinuo školu. Prihvatili su me svećenici, kao siroče i tako dalje. I moj župnik koji je bio 8 godina strogog zatvora u Zenici. Prihvatili su me, onda sam odmah počeo, spremali su me da učim svirati klavijature, pa sam išao pješice u Čapljine, iz Čapljine Čirom do Hutova, iz Hutova pješice u Gradac, pokojnom don Đuri Kulašu koji mi je dao prve note. No vi ste bili predsjednik omladine i harmonikaš. A bio sam predsjednik omladine i svirao harmoniku, iako moram priznati da nisam znao za svega 5-6 pjesama, ali od Stoca do Čapljine nije bilo nigdje harmonike, pa sam bio popularan, pa sam svirao u svatovima, jednim i drugim, i muslimanskim, i pravoslavnim, i katoličkim, i svi skupa. I kako sam bio tada na neki način i među omladinom, i ja svirao i u crkvi, svirao ovamo, onda sam bio, ajdemo reći, nekako popularan. Sjećam se da sam jednu večer na svadbi zaradio novu harmoniku. Dakle, ništa mi taj novac nije značio, ni me zadovoljavao. Kad bi ja došao negdje kasno u noć iz tih svatova, pa bi izbacio iz žepova taj novac tu na stol, pa bi pokrenula majka ujutro, sine moj, dakle ti to, što će ti to, ko ti je to dao, bojala se da nisam negdje ušao tamo gdje nije trebalo. Ali me to nije zadovoljavalo i sad se opet počela rađati misao, kako sam uvijek bio sa svećenicima, rađati misao kako nije to što ja želim, što hoću, nego želim biti svećenik. Razmišljao sam o tome prije vojske. Je li tu onda bilo i cura? Pa moram reći da sam bio u to vrijeme, da kako kao danas nadam se normalan, nikad ne daj Bože ne mogu ja usporediti sebe sa Blažnim kardinalom Stepincem, ali je bilo nešto slično. Jedna djevojka koja je pjevala u crkvi, pjevala meni uz harmoniku, pa bi se mi družili, pa bi ona kad bi negdje čuvala svoje ovce ili krave kraj vinograda, ja bi donio harmoniku, pa bi nas dvoje svirali, pjevali. To je bila djevojka, ali da se razumije, nije bila kao u današnjem smislu ili tako. I onda svakako moram priznati kad sam pošao u Sjemnište da je bilo žao, da je tu bilo malo problema i tako. Išli ste onda u vojsku, kako je bilo u vojsci? Pa bio sam zagonetan starješinama. Svugdje mi tamo pisalo da imam samo 6 razreda, ne psujem, ne idem na raport, ne idem na liječničko nikada. Jedanput sam istupio na jednom zanimanju
kad je bio jedan naš kolega, drug, eto, u vojsci, bio je Makedonac, koji nije mogao preskočiti ni pola metra. I onda je trebao preskočiti, vojska ga je provocirala, izazivala, rugala se, smijela se, dok on je jedan put sjeo i zaplakao, vrisno zaplakao. Onda se ja spontano skočio, a to je bio kapetan neki iz Mostara. Druže kapetane, ovo nije u redu. Kad bi kad bi bio rat, kad bi Dane trebao, nosit ćemo ga, ako ne može preskočiti, zašto ga maltretiramo, zašto ga gonimo do suza. On meni tada rekao, šta se ti petljaš, dođi popodne na raport. Došao sam popodne na raport i on kaže, svaka ti čast. Da se onako reagirao, pokazao se pravim prijateljem svoga kolege Uzate, ićeš 7 dana na nagradno. A samo sam im bio u Trebinju zagonetan posebno, jer sam se družio sa tim koji uče za svećenike, a nisam ja, nemam nego 6 razreda. Oni su svugdje imali da su maturirali u sjemeništu, da su pošli u bogosloviju, a ja 6 razreda. Dakle, nisu mogli vidjeti da ću biti svećenik, ali zašto sam s njima toliko drugi, to im je bilo zagonetno. Nakon vojske odlučili ste postati svećenik. Kada se pojavila ta želja? Evo, javila se prije vojske, dok sam bio u vojsci, dok sam dolazio kući, već sam ja bio nekima čudan. Već su neki mislili da sam prolupao, jer više se ne družim sa mladima, sa mladima puno, nekako sam s njima prekinuo. Kad sam došao iz vojske, odmah sam se prijavio da polažem 2 razreda na Ladinićima 7. i 8. I to moram spomenuti, da me spasio, ajmo reći, ovaj me propastio, a drugi me spasio Srbin pravoslavac, koji je bio predsjednik komisije. Zadao nam je svima koji znaju, se bilo 11, prijavili neki 7. razred, neki 6, neki 5, ja sam 7. i 8. Dao nam je za zadaću da napišemo pismenu zadaću blago čovjek koji do uvijek živi, imao se rašta i roditi. Njegoš. Onda ja sam puno pisama poslao iz vojske, uvijek mi je hrvatski bio 5, a matematika 2 i kemija i tako. Ja sam to napisao nekih 4-5 stranica. I sad kad smo tamo predali, trebalo je da čitamo te svoje radnje, kaže neka drug Draguš pročita svoje. Ja kako sam tek došao iz vojske, ja sam mislio sad će me zatvoriti, ko zna šta sam ja napisao tamo. Ja sam pročitao tu radnju i on je rekao ovako. Oni su dali neka aplauz, da je dobro. Kaže taj Branko, Crnogorac, koji je bio predsjednik komisije, iako drug Raguž ima kemiju i fiziku 1, ja glasujem da on prođe oba razreda, jer ovdje se krije nekakva inteligencija, tako je rekao. I ja prođem oba razreda i 7. i 8. za 2 dana završim ta 2 razreda. U Dubrovniku, u Sjemeništu je bio, još je živ, hvala Bogu, pater Roko Prkačin, rodom iz Dubrava, koji mi je s poglavarima dogovorio se da ja idem 1 godinu 2 razreda u Dubrovniku, u Sjemeništu. Rekao da nisam nikad prošao s odličnim, nikad s 2, bilo je to kako to meni jedan teret. I u Dubrovniku sam završio 2 razreda za 1 godinu, tako da ono što ja pričam, da sam 4 razreda završio za 1 godinu. Kad hoću, lako ću, kad neću, kako ću, jel tako? I ja sam se stvarno trudio, samo što je meni bio i opet tu problem, kad sam došao u Dubrovnik, odmah te godine je bio predsjednik Marije kongregacije, sadašnji nadbiskup zadarski Želimir Puljić, eto naši rođak, majka ga je Raguša rodila, njega sam zamijenio kao nastojnik Marijine kongregacije, tu je bilo 70 đaka, pa su mi onda utrpali nekav zbor sjemeništarski da vodim u katedralu i tako dalje, pjevam i svirao sam u crkvu u Sjemeništu, tako da sam imao nekoliko tije dužnosti koje su mi bili još više stavljene na teret osim škole. Ali moram priznati i Bogu zahvaliti mojim poglavarima da su zaista bili prema meni uviđavni. Nisam ja to sve znao tako i sve bilo za položiti, ali su vidjeli moju dobru volju i pomagali su mi, davali su mi vanredne instrukcije, tako da sam to nekako isplivao za tu 1 godinu 2 razreda. U Sjemeništu ste bili stariji od svojih kolega, kako vam je bilo? Bilo nas je u Sjemeništu tada 130. Ko će tu upamtiti svakom ime? Meni 21. godina, a njima 15, u prvom razredu, skupa. Oni dečkići, ja se neke držao ovako. I ja nisam mogao zapamtiti svakom ime, samo sam ga zvao rođak. I onda su mene prozvali rođak, svi su me zvali rođak.
I dan danas moje kolege neka me zovu rođak jer pa će zapamti me. Dakle, bio sam prihvaćen i tu se ja ponio harmoniku. I gdje smo god išli na te izlete, imam pusti fotografija na izlete s harmonikom, svirali i nosio harmoniku i tako dalje. Za života u Sjemeništu znali ste bježati u kapelicu. Javljala se misao jesam li ja na pravom putu. Moram i to reći da je ta djevojka koja sam rekao, tu riječ jednu, koja mi je počela pisati pisma u Sjemenište, malo i provokativna i tako dalje. Pa sam onda se pitao jesam li ja zalutao ovdje, Bože šta hoćeš od mene. Nekada sam znao kao dijete plakati, pa sam nekada znao više puta i to nisam smio raditi, pobjeći u crkvu kroz one mračne hodnike, pa pred oltar kleknuti i pitati Bože, reci šta hoćeš od mene. Jesam li ja sad na pravom putu ili sam ja ovdje zalutao, je li ovo što ti Bože hoćeš? Jer ja sam se pitao, a eto, Bog nije nikada konkretno rekao, nego vodio korak po korak, dalje i tako. Što je bilo nakon završetka bogoslovije? Najprije sam bio 5. godina bogoslovije, postavili su me za prefekta odgojitelja Sjemeništa, malog Sjemeništa u Splitu. A odmah na početku 1. godine bogoslovije počeo sam ići kod jednog župnika, pokojnog Dušana Kuzmanća u Stobreć, njemu pomagati, sviranje, pjevanje, vjernauk i tako dalje. Dakle, praktično sam na župu išao njemu sam pomagao svih 8 godina. Onda su me stavili za prefekta u 5. godini, ja sam sve tu misiju rekao nakon 5. godine, onda su me ostavili za prefekta i 6. godinu, kad sam završio, onda još sam 1 godinu ostao. Dakle, bio sam taj prefekt Sjemeništa 3 godine u Splitu i biskup, pokojni nadbiskup Franić je tražio da još ostanem, ali kako sam znao situaciju moje pokojne majke, koja se borila sa kravom, sa duhanom, koja nije imala nikakvih primanja, ja sam molio svoga nadbiskupa Čulu da me vrati u svoju biskupiju. Onda me vratio u biskupiju i postao sam najprvi kapelan u Gabeli, u povijesti te župe, u Gabeli staroj, župi Svetog Stjepana prvomučenika. Bio sam tu godinu i 7 mjeseci. Onda sam ja samoinicijativno poslao jedan dopis nadbiskupu Čuli da se podhitno treba osnivati župa u Gabeli polja. To je novo naselje koje ima oko 300 obitelji. Nema crkve, nema kuće, nema ništa, da je to pametno tu osnivati župu. Onda je nadbiskup odmah te godine, možda nakon 2 mjeseca, osnovao župu i mene stavio za župnika. Bio sam skoro oko 4 godine postanar, najprije napravio dvoranu, pa župnu kuću, pa crkvu, pa zvonik, pa 3 zvona, tako dalje. I u toj župi sam ostao skoro 17 godina. Ja sam 2 puta slao molbu biskupu da me premjesti iz Gabele polja, nisam imao nikakva razloga posebnog, nego nisam htio ostati dugo na toj župi, cijeli život. I na toj župi sam, dakako, to je ono, mi svećenici kažemo nekada, to je prva ljubav. Ostaje ta župa najviše pri srcu svećeniku gdje si bio najprije. Onda ratne 93. U 1. mjesecu mene biskup odgovara pozitivno te moje molbe i šalje me u Studenice 93. ratne, kad sam u toj župnoj kući imao 10-ak prognanika, skupa sa svojom majkom koja je već je bila dobro ostarila i bolila. I tu sam ostao skoro 17 godina. I tu sam poslao 2 molbe biskupu, molio ga, ne želim ostati u ovoj župi, dajte me, malo sam ja nekad rekao biskupu da sam ja u misijama, da ovo nije moja biskupija Trebinsko-Mrkanska, dajte me negdje malo na moj teren i tako dalje. Onda kad sam u jednog sjemeništarca odveo u Mostar da ga primi u Sjemenište u Travnik, onda mi rekao ja planiram tebe u Rotimlju, poslaću ti dopis, pa ti odgovori da ili ne. Jer kad se stariji, pogotovo župnici, malo premještaju, onda biskup neće tako odmah očibukan, nego će u dogovoru sa župnikom da li mu to odgovara. Dao mi još nekakav soluciju, međutim ja sam odmah isti dan njemu odgovorio, može u Rotimlji. Eto tako sam u Rotimlji. Možda jedan od svećenika, što se ne mogu ja s njim pohvaliti, da su najmanje dekreta. Ako ovo ostavim kapelanstvo i prefekturu u Splitu, taj odgojitelj, svega 3 župe sam promijenio, ovo mi ako Bog da, valjda i zadnja. Je li teško biti župnik? Ja često puta ponavljam i mlađima i sebi jednu rečenicu, ja ne znam čija je to mudrost, nije moja, kad Bog ne bi htio da budeš tu gdje jesi, ne bi te tu postavio.
Jel tako? Jer ja mislim da se Božji plan ispunja sa mnom i Bog je tako htio da budem i taj prefekt, i da budem toliko kapelan, da budem župnik u tamo 17 godina, ovdje 17, evo ovdje je sad već 9. godina, do volje Božje. Dakle, kako je biti župnik? Ma lijepo je. Ako se to prihvati, jedan je naš duhovnik znao reći, svećenik je biti lijep, ali teško. Ali nikad to tako nemojte reći. Nego uvijek recite, svećenik biti teško, ali je lijepo. Da ono lijepo prekrije ono teško. Imate zanimljivih priča iz života. Jedna je o baki koja je htjela ljubiti svećeniku ruku. Sveti Franjo Asiški je rekao, on nije bio svećenik, veliki Sveti Franjo, rekao je, kad bi ja susreo anđela i svećenika, ja bi se radije poklonio svećeniku nego anđelu. Jedna starica je jednom mladom svećeniku davno, kad još sam tu bio prisutan, htjela poljubiti ruku i taj svećenik mladi je trznuo ruku i malo drsko rekao, ljubiti svome ćaći. Ona se malo stidljivo povukla i otišla. I ja sam, kad je taj svećenik otišao, pristupio starici i kažem, recite vi meni, bako, zašto vi ljubite ruku svećeniku? Kaže ona, pa sinko, ja iz njegove ruke primam Boga. Mislim da je ta starica svu teologiju rekla o svećeniku. Kod vas ljudi dolaze sa različitim problemima. Što im kažete? Ja imam taj nekakav petorosovni program. Najprije ljude primim. Ja sam pričao o tome, što ste vi sad postavili to pitanje, s mojim biskupom. On mi je rekao ovako, sve znam, koliko možeš nemoj zatvarati ljudima vrata, primi, saslušaj i to učinim. Koliko je moguće primim, saslušam, koliko je moguće savjetujem, kad se radi o nekom problemu, potaknem na molitvu i obećam i ja da ću moliti. Ljudi dolaze za različite potrebe, to je potpuno ispalo spontano, ja to ne znam. Ja to nisam ništa učio u teologiji o tome i da se mi razumijemo, ja nisam nikakav karizmatik i ne daj Bože nikakav vidovnjak. Ja kao svećenik sam dužan primiti svakoga sa svakim svojim problemom, ponavljam, saslušati. Puno se suza prolije na ovom tu kauču kad ljudi pričaju svoje probleme, bilo zdravstvene, bilo obiteljske, bilo koje. I u zadnje vrijeme uopće ne kažu veličasni, mi bi došli samo na razgovor. Jer ljudima je razgovor potreban. Dakle, ljudi nekada su svjesni da mi to nećemo riješiti taj problem koji gon iznose. Ali kad polaze, kaže, već mi je puno lakše. Puno mi je lakše zato što me neko saslušao. Dakle, primim, saslušam, pokušam savjetovati. Bogu hvala, kada neko dođe sa stvarno velikim problemom, bezbroj puta dođu, ne kažem ja da ja njih sve ozdravim i obratim. Recimo, jedan kockar koji je ušao daleko u kocku, veličasni, recite mi šta ću raditi, ja ću sve učiniti što ćete. Baš kad pitaš, evo nisi daleko, ili idu u svoju crkvu ili na vrati ovdje, molim te ako možeš izvršiti 9 prvih petaka na naš srcu Isusovu. Za svoje vlastno obraćanje, da se vratiš na pravi put. Hoću. I živa istina, došao je nakon 5. petka, nikad više nije zakuckao. Dakle, to je i ljudska volja i vjera. Dakle, onda kako? Što Isus rekao, bez mene ne možete ništa učiniti. Obično predložim šta će moliti. Ako se radi o bolesti, jučer je bila jedna obitelj za jedno dijete od 3,5 godine koje je dobilo neku tešku bolest. Znate šta ćete moliti? Pa to je jednostavno. Litanije Majke Božje. 50 zaziva gdje Majku Božju zazivamo i pomoćnica kršćana, i zdravlje bolesni, Majka crkve, molite za zdravlje djeteta. On to molile i onda ljudi jave da je to Bogu hvala dobro, da je i tako dalje. Dakle, ja nastojim nikoga ne vratiti koliko je moguće dati od sebe, a šta će dragi Bog učiniti, ja ne znam. Nikome ja ne mogu jamčiti ništa, u moje ime ne daj Bože, veličasno će li biti bolje, ne znam ja. Šta će učiniti vaša vjera i dragi Bog. To je njegov posao. Ja sam samo jedan mali most koji spaja jedno i vašu vjeru i Boga i tako dalje.
Koja je vaša poruka mladima koji razmišljaju o duhovnom zvanju? Da ne bi ispala samo hvala, tako je bilo, to je bila moja dužnost. Najprije Isus rekao nama svećenicima, molite gospodara žetve da pošalje radnika u svoju žetvu. Mi smo svećenici najprije dužni raditi na tome da dobijemo svoje nasljednike. Ja sam, Bogu hvala, poslao do sada 15 mladića u svećenike, 4 su postala vrijedna svećenika, 2 su sada na putu svećeništva. Tako to obično bude 1/3. Ja bih im rekao ono što je meni rekao taj moj pokojni duhovnik. Svećenik je biti nekada teško, ali je vrlo lijepo. Vrlo lijepo. Osjetiti radost kad smo nekome pomogli. A bi mogao napisati u toliku knjigu gdje ima toliki zahvala i tako dalje, kad smo pomogli na bilo koji način, ma ne samo na novčan način, nego bilo kome da se vrati iz krivoga puta, osjetiti radost. Evo, recimo, da se ne bih hvalio, hvala Bogu, ima mnogo bračnih parova koji mi od srca zahvaljuju, oni tako kažu da sam im spasio brak. Ako je to samo jedan brak, bio spašen mojom intervencijom, mojom molitvom, meni je dovoljno razloga da bude svećenik. Zato u svećenika ja sam prije nekoliko godine propovijedao u 19. Svetog Ante na Humcu i bila je ta tema duhovna zvanja i tako dalje. Onaj koji pođe u svećenike s mišlju da mu bude bolje u životu, prevarit će se, razočarat će se. Treba biti nekakav veći ideal. Ideal čovjek i pomoć drugima. Ako to nije, onda će biti svećenik nesretan. Hvala vam na ovom razgovoru i želim vam puno uspjeha u daljem radu. Hvala Bogu i hvala i vama. Poštovani gledatelji, ovo je bilo posebno izdanje emisije Pozitivno. Naš gost je bio župnik u Rotimlji, don Damjan Raguž. A nas potražite na društvenim mrežama i multimedijalnoj platformi HRTi. Pišite nam i šaljite mailove na adresu pozitivno@hrt.hr. Hvala vam na pozornosti i doviđenja.